tun naya vai pakhat zak thei lo tak main Mizoram mi puite min mu sit na thu kan mu a he hi mi tam tak chuanin kan lo pom pui maya keima ni le keima ni po kan in nui a kan in deu so ani kala na khop maya ke chu he thil hi tuna hian screen a aron langa Mizo tongin atlang pui hi kan let photanga Mizoram chukum khat le chan ve anin lockdown to a he huna hianin thar chu engma siam chu engma an nei lova industry an nei lova factory po an nei lova excise income pon nei lova tin income tax pon nei lova central sarkar sum mangin an nungani bermaya kumsang ni somnga thleng po hetiang te chon lockdown ni se an tlinang chu min ti ani he hiron soi ka du ani mani lo in za puya he pa thil soi thudik chan ve thil om ang deuh ni mel deuh ma se thudik chan ve manga min pu na hi om kan lo ti puya dik kan lo ti puya keichu kapom lowa karil runa ka tha na ni soidon tranang kum khat le chan ve kan in lockdown mi alo ani emo in lo tiange thatam tak chung chu mani na kan thok pa ngai thei manani kha chu tiang che chon state dang te pon ni nan thok thei lawa an thok theia an thok thei lo le chu tiang chu an ni ve thawani tun tuma second wave state dang te tor nu dewa kan tur na ve le chawa kan in lockdown na sa ve le chaw kha ni a kan in lockdown rei khop mai ni e amai ro chu kum khat le achan ve hi chu ni lo na thok thei lo wa kan om chung hi tun naya atamani maya nikum tran tir nen abak chu na kan thok thei ripui len ma kan tho ang kha chu bei sei thei po ni lo dam kho chuwa kan fight te langa ya chu wang chuanin min pu na hi adik lovani tin GDP chungchang a ron soi GDP hi chu gross domestic product ti ani a ram le ram chungchang soi chi ram chungchang soi chi ni a state a chuanin GSDP gross state domestic product zo kani March ni khat sang ni som ni pakhata Mizoram Assembly ma an phartak macroeconomic framework statement a chuanin GSDP hi kumsang ni som ni pakhat chunga Mizoram state bi kina kan thar chua kan siam chua thil hral chua a hlutna chumia an project a chu ani thei tura an be se ya chu viable che sing thum sang khat zaruk som nga pathum le point som ko pakua ani chu Mizoram budget let thum velani enga tangin nge kan ti mai thei agriculture atangte public administration sarkar ina mi puya en kol na te tin kong le building hetiang kan sak le kan siam atangte hetiang atang hian ani tin heng data te hi du aris thei po ni lo te fung nei vek ani economy mi thiam te fung duan sa vek manga te ani chu tani Mizoram sarkara thok tu ten an risk mai nia kan hre chuan state dang mi te pon an risk mai ni in kan hre ve tur ani du te fung hi man thei lo khovel hian pom da na nei ani chumi mang tho chuanin an chu tani chu wajan kum khat chungin cheng viable se sing thum chuang hi kan thok chuaka kan siam chuaka ni GSDP te GDP te hi thil siam chu industry factory tanga siam chu chumi hlut na chau chu ni lo agriculture tanga kan thar chu te education ata na sum kan sen te in kong kan siam le kan saka tanga kan sum tho chu te service kan pek chu atanga kan sum tho chu te tel ve kani bungro hral chi chawani lo service atelani tha a kan tho chu thei chi online service te ponyang khang kha tel ve kani chu wang chon Mizoram GSDP hi a niam zok lo van nil deuh tho ati hi dot muhlum ani industry kan nei lo ni in min pu a kan nei micro le small scale kan nga khop mai kan mamo tok enge mo chen phushu thei kan nei ve ni thir deng atanga tui bottle siam tu te thei tui bottle siam tu te thlengin kan neya a in kara tam takan ombok puan thui te bag thui te soi se na ni lovang iron rod siam na te po kan nei vai ho ron din ani lom kan ti mai thei a state mi ina kan din chau hi soi thei ani lo Haryana ni emo Gujarat ni emo an state an industry khu an state mi te ta ve kan ni lo chiang ti hi kan re tur ani
chu wang chunin kan state ta kha chu kan ta kan GSDP contribution nei ani top mai ani amaro chu industry lian tak te chu kan be sei thei lawang Mizoram raw material om miao lo wangin kalam kha chu thu ran ani ma sela nei lo kan ni lo kan neya kan nga ate tham mai ani ma se chu chuan kan ma mo tam taka phusru ni ti hi kan re tur ani kan soi seng lo zo kang ani excise duty kan pe lo mo zu kan zor tak lo wang hianin Mizoram excise duty ti a chhir thai ad valerem ten ti a ming kha chu khang ha kan nei ta lo ni mai thei ma se excise duty chu kan pe ani ke mani to ka chun kan pe nem ve khop mai I chut ngayem petrol liter khata hianin cheng som thum pahni le poisa som kwa diesel liter khata cheng som thum pakhat le poisa som riat zel excise duty kan pe ni ti hi I lo ria em hi XP kan ti te extra mile kan ti te khatiang kha ni lo le ngal normal kan ti petrol normal khatiang ho kha ni diesel normal ani le chung chu tunge pe petrol liter khata cheng som thum pahni chuang diesel liter khata cheng som thum pakhat chuang hi tunge pe lir thai nei tu chawinam ni lo lir thai mang tu zong ten kan pe a kan in pek tro mani mi motor kan man hianin kan petel ve zela mana tel zela ni petrol manalo sang diesel manalo sanga taxi man Mexico man ti punanga ye kan ti thin hi chu ani kan petel ve zela ni ani le khonge lu chu chung sum zong chu central sarkar ani kum khat chung in liter engzat nge Mizoram mi te hianin petrol e diesel hi kan leyang atam ngotang liter khat zela cheng som thum chuang khan han chu teu cheng engzat nge excise duty kan pe kang le central kan chun lu hi tam don lu tukani central sarkar hianin kan budget amin ron pek hi a thlon lewa min pek ani thei leinem tam tak kan thon thla ni ti kan reve kar turani income tax ron saibok income tax kan pek lo hi in thlasun na atan I lo mangem ni kan nor lui po ni lovin an du reng wanga min ol ti ran ni hi Income Tax Act 1961 chuanin tribal mi Assam mun then khat te Meghalaya mun then khat te le heng state Arunachal Mizoram Manipur Nagaland le Tripura a cheng te tan heng mun atanga kan sum lak lu na atang hian income tax min ol ti rani chu constitution a chuang dai mai ni khang area cheng te ham that na chi rang kha min ol tir na chon in thrung duk tur kan niam ni kan ni lo reng tin vai ho khon in income tax an pe thaviau bi kem ni an pe thaviau bi kem kan lo ti nge hlo nei ho company hnuai thok te sarkar hnuai thok te lo thei lova an hlo atanga riat thei ho hi an pek angai heng ho hian an pek thatangai a chan chu an hlo chiang lu tuk an sumlak lu chiang lu tuk abak sum dong le real estate building le ramatanga sum la lu tho te chuanin petrolo ve ta kan ni a thei angin an zep thin ani India chia lak khom za zela somni vel chau hi income tax atanga lu tani ani le petuzat la me shedu em India mi vaibel cheza som thum pariat vel zinga hianin mi vaibel che khat le achan ve vel chawin income tax an pe ni chu India population atanga 1% za a pakhat vel ani India mi za pakhat vel chawin income tax an pe ni chu so ta chon Mizoram a cheng Mizo tribal te kan tel lo chu aza thak viau kan ti bi kang bo heng thu hi parliament ta finance minister ngein kum sang ni som ni khana soi ni lok sabha income tax pe lo ni chu aza thak bik ngoi in ila shem ola chu lam chu kan du tok do nanga income tax Mizo ten income tax kan pe veang mo ti video he kan channel la kan upload hi Trazos infotainment ta kan upload hi idu chuan lo en bel don ni riat beli du chuan income tax Mizo ten kan pek lo chung chang central chom loman ni a kum sang ni som nga thleng po lockdown ni se an tlinang chu min ti mo I lo zakem ni chu wang chuan adi ki lo ti pui viau em ni central sarkar wanga nung che kan niam ani le India hnuai kan om ma khan British hnuai kan om ma khan kan pi le pu te kha
chom tu nei lo wangin ril tramin an thi vekem ni mani in todel nam tai man ni kha mani ke ding turin independent ram kan ni mayange kan ti point an phal lova thona nen min bein min bom ulani lom ni chu wang chonin min choma an ngai ni point min chom chu an bat ve ni don lom ni tin tu na po hianin chom hlom kan ni mi alawasin petrol la diesel lein liter khat zela cheng som thum chuang excise duty ipe kan ti to kha chu ji central sarkar alut veka kum khat chung hianin liter engzat nge kan leya cheng engzat nge central sum boma kan the thak le vai bel che za tel ani nge yang asang tel po ni mai thei tin dora thili leitam bera khan GST pe bok chu ta tanga achan vezel chu central ku ta lu te sin cement bag khati lei khanin cheng som sari vel zet chu central ku ta alut zela sin bag khata Mizoram hianin kum khat chungin cement bag engza tak mangangi mo chu ta tanga cheng som sari chu han puntir la chu ta tang chon tam tak turani GST lak na zong atanga central asumlut po hi available sa sang tel engza tak niang mo abang then khat chu Mizoram sarkar direct in alut ve boka chu wangin athon vekian central hianin kan budget himin ron pe bik lowania I hriang u Mizoram a lein huai hau sakna atam lova raw material atlem wangle India ram lai rila tang a hlat wangin transport mana to boka chu wangin industry dina thil siam ve zung rem chang lova kan thiam le theina tur chu Myanmar ne na in sum don ton na atanga sum hai lu te he ni thengte la hi han ngai to ela India sarkar hianin ti tak zetina hlotlin na tan min ve sakem le kumsang khazakwa sumko palia Manipur bordera morete ne na agreement sign rual zo khothar muna border trade te hi an vati changlung har to tak em more nen chon in pui hlei to takani building an sanual ti bak chu thil tul tak ho hi da mu mal la nei mi alawani heti anga then border trade ta na mo thil tha tak da in en colony sela Mizoram chengte tan sumnar thattak ani to donani state sarkar le central sarkar tan ngai po chu sumnar thattak ani donani kumsang ni sompanga khanin tuna union finance minister Nirmala Sitharaman ngai mai hianin hezo khothar muna border trade thi land custom station puitlinga aron hlangkai to a ma se thu chawani chomhlom tiamin purang theina tur central minister te kanin tlon siak reng na tura min da hi an du zo ke moni makdewani tin chetak maya min pu tu vai pa hianin mishing in lai chin na hi a hra chiang lovani mizo te in lai chin na hi big takin vairam ang maya engkim mai mishing le sarkar na thleng po suma lei ngai ang hi survive na emo kan lo ti venge chu an ngai da na ni an ni chuanin suma om lo chuanin dam kho chuak zo don lovin anin ngai ngal mai ani mizo te dam kho chu na le khotlang nun nom na hi kanin mangai na le in po na wang hi ani a chu aron muthiam ve lo ani covid ripui len lai po hian thingtlang lamin du sak takin khopuya om mania thlai thar ve hlei thei lo te an pek thom le hriat mu te hi awahan nuam tak em aro puizia soithiam har sa zo kani adong tu ni nom zia te hi vairama chon an tem phave hau lovang le chuti lain khopui lama om te po in an rem chan dan angin thingtlang lama om rem chang ve lawan thon let ve tum te po oma theito pin kanin peizo na kanin pui ton ani aso yang hianin kumsang ni somnga thleng po hi lockdown ni se heng thil kanin mangai na kan lantir na wang hianin kandam khochok emang Mizoram mi te hi central sarkar atangin sum local lo po ni se kandam khochok emang pathian zara khovela midang anom ve ti kan riat ma po khan kan lo survive re ve tok to mizo te hi chu wangsun exam lo ang u he thil min pu chiat na awang henin zak tur kan ni lo buai tur kan ni lo ti hriang u tin hemin pu chetu pa ti pai suami mudaliar hi athil comment dang kan enang o heta hianin mitam berte chuanin Mizoram chungchang hi an hrelo hle maya an ngai ven lo hle maya heng mi te hi India do tlat tu an ni a na sataka India do tu an ni a India ram chunga chon an om ve nga ya
ma sela Assamese le Bengali mundang atanga state po na atanga local te laka chuanin hleilen na sa takin an suwa thina anti du da thina India sum mangin annunga ma se ruk bak an tingai lo bank employee kanina angin chun le zan zomin ti du da kani an mani chu anin pum khat le a ati an IT cell an internet lampang social media lama beitu te an tran rol da na tang te hianin in mu thayang ati azak thelo khop mai ka comment chui vak lawang adang le kan enang notice state dang heng Nagaland te Manipur te chuanin mi thatak takan na ya Mizoram ero hi chu India tan hianin harsat na thlen tu mai ani India me pa an chuan ve thaina turin centerin cheng vai bel se sang te la pe thina he hmuna hen ka thok ve zok to India mi te an du lo hle a India mi po anin ti du lo ani Korea emo Japan emo ne na ram khat ni an du ani heng mi India ta na mi nok sak te hi Burma sipai sarkar ne na pedayang u an nin lo ching fel ro se ati boka ato bernan pakhat kan en leang Mizo te hi nasa takin India ngai thelo tu an ni Assamese le Bengali te an soi sa thina kutan thak thina an DC office a po India flag taran phal ngai lo keini ang bank na thok te po chun zan zomin ti du da kan ni a India ram hianin disturb area puangin thu nei na hi achu sakle turani India mi tamjok te chon he mun hi an hrelawa an ngai ven lo reng bokani ti te in a comment ani atop nan pakhat en le ila heta phei chuanin bakt kani ati top mai ni bak chu enge kan te chuanin Hindu kulmuk ti nan soinanan man thin ani atin tun hnai kum sang ni som nuwa pumodia zui tu tanrum rut tu te soinanan mang thin bokani a soidana he chon ani ve ve ni in a hriata Ram hi apoimo hle ani omje chu Ram temple hi apoimo berkatan chuan ati hei hi achan chu he post a comment a hi India ram GDP taniam zel India ram rethei zel khami an ron soi sel na ani a sarkar soi sel na te poniang ani chuanin India ram sumle paidin mun chu lo tla chhedeu po ni sela Ram mandir Ram temple din ani chuanin a tha ni ti top mai ni Hindu boy puitu ani a chu wang chuanin Christian tamna Mizoram hi chu min mu da na diklo sa don ti kha lang shim shim ani tunge ani ti chu ti khan kan chiang to mayang news site ranga ti khanin a comment kwal vel ani he pa hianin Mizoram ho tu shim shim ani ti kan chiang em ti khan a soi kha thudik atel mai thei ma se thudik chan ve a omani khatiang zong khanin Maharashtra chenge mo Delhi chenge mo Gujarat chenge mo Assam Meghalaya chenge mo hi an siat na lai zu point out chat zu kok chuak chat du ila chu state chebera kan chuat thayang kai ni point mishing ni phunga nam dang kan ngai thei lo vek enge US an boina ni kuma mi tam takan thi na dor tam takan hala kong an zo an boi lui na kha Black Lives Matter anti mi hang an musita mi ngoten chu tiang chu ni mi hang ho la in mi ngoten engtin mon ti hlakin an musit wang an pu zung ati khan an boi ton vel khoi rama po khwal zin ti lo chu cheng hlen tur le in nereng tura oma chunin nam in ngei lo na hi aom ngei mai ni nam chau po ni lo sa khuate po ni tho Christian theu apo ko san po kanin ngei chuang lo mi sing mi zia ani vairama hlei khuanin khosa tamila mizo te hi aveng in zu omila kan re thei tur je kan se tur je chu wang chuanin ni om tak an thil soi awang hianin lo zakin lo kun lovila thu dik chan ve mangin min pu a dikna thatna felna kan nei tam jok fe ani ti i re thawang u kalome